Chung Chungs television zanaba megoita thonriwe asai gan bu zeng chaku gan nai timito local Delhi chamje the Tamanglong Times gan female khatni the People's Chronicle tong kabi sume cham megoina khang pain dawlo ne cham tabanaba mai GAIKHANGTHUANLIU PHAOMEI Railyang mitong kabi sume cham Saturday nung tai Tamanglong ko kachaibam Business Expo tai Jadonang Park Tamanglong headquarters ko takai kan the Daulanay nay nung tay Syria tong President Bashar al-Assad tay plan korina du thang pagtakhang takante kalamtu rebel rimay nununa Syria kaidai Damascus ti hay sinbin gut khang sumezeng rinaye tuna chamko hilawe asai lon Hornbill Festival simaka nam Kohima Nagaland ko takay na bamay kau hay sindui foreign thangrina gong megorina interest na liang may hay kontang tamay tate tuna chamko hilawe Rome ko Archbishop George Jacob Kuvakat rina Roman Catholic ko Church Pope Francis rina Cardinal Post ko zaitalokan may kangta Prime Minister Narendra Modi rina naila may indawe mi hai India khang zaw ko may akate na Twitter post ko salokan ne PHAOMEI Naga Union rina NNCN GPRN ansam khatni NWU ta machong dat khang dinglokan may latbam tai December 6, 2024 nung tai joint meeting PNU office ko bomkan may tang lahan dat kante tuna chamko hilawe State Congress Chief Spokesperson Hareshwar Goswami rina dolanay tai titaipat kan may latbam thailai na Manipur tong India Bloc Party's leader nun rina asai hai Jantar Mantar New Delhi ko Manipur tong latlu hai Center rina thau sulaw mangaba may tay nu nimok may indaw na protest kay punit na titaipan te mitong cham hai asai tong cham je kagway na ko kabisu may cham suna bame Rong my Baptist Churches Council Center Church Women's Society rina tingkum tweet na pungutang may ngay My grace is sufficient for thee to meladun bangko RBCC CCI Kampang Langgol Tarung ko takay kante In time may charong nimna suloy may kay khut may nun goy rina cookie militants nun ti hay death penalty ti kang de tuna sakante Imphal kay dai ko hay curfew khani internet ban sumay rina problem gaisi na ti may zeng rina kadai suna injam nagway khang kaswak may nai pi zeng rina Federation of Civil Society Organization rina internet ban hay lagalaw khang sakante Republican Party of India rina cookie terrorist nunta nunimok may indaw na protest takay kante Kamay suna may goy na kang ting na ilam ni pa indaw law ni asay gaan bu zeng jaku gaan na iti mitong cheng high 22 degrees Celsius to 11 degrees Celsius na inabame na imig na 5:51 AM to 4:28 PM na inabame gaan ko na igay bamgay panik mazimbang tipong intande to na hilawe Atwa dong cheng mitong cheng na 22 degrees Celsius to 10 degrees Celsius na inabame na imig na 5:52 AM to 4:28 PM na inabame Zauna ba may hai Chung Chungs television tong gabi sumay chame may goy na ta tuan kute.